Maite Irorio Robetea Emboejarara Isabel Martínez Kivel Ñandembo'erã ko árape ha'e ñe'ẽpoty temiandu rehegua. Katupyryrápe jaguereko ohesa'ỹjo ñe'ẽpoty temiandu rehegua oikũmby ñe'ẽpotýpe he'íva omomorã ñe'ẽpoty temiandu. Ñamoñe'ẽ ñe'ẽpoty Asunción del Paraguay rehegua. Asunción del Paraguay pehe Emiliano R. Fernández ndaikuái ojehúva chéve cheko'ẽte sapy'a che yvy guerei rasaite mandavy'ái ama'ẽ ypakarahy cheresãngako'ĩka ajuségui rohecha Asunción del Paraguay. Ymaitéma guyráicha aikove iñapytĩmby iñañáva tekove chepepo'ãnga oihytĩ. Nog̃uahẽiva che rendápe peteĩ arapoty chepejuva'erã po'ápe che reru rohechami ág̃apeína Ñandejára iporã mante he'i ha peteĩ guyraimi che rendápema ojokuái. Cherupívo ipepo'ári che reru rohechami amanomboyve ja'ére Asunción del Paraguay. Aheja che rembiahu jepevéramo ambyasy añandúvo chejopy tekoasy chemonguerái aheja avei che symíme tapére ha pore'ỹ ajuségui ne rechávo Asunción del Paraguay. Péicha he'i ñandéve ñane ñe'ẽpoty opaire ñande tembiaporãpe jaguereko jahai mbo'y ñe'ẽ rysýi ha mbo'y ñe'ẽ rysýi pehẽpa oguereko. Ñe'ẽ rysýi he'ise